I pozdrav svima, moje ime je Vanjin Games HD i danas ćemo snimati World of Tanks epizodu broj 12, čini mi se. Ako nije, izvinjavam se, staro možda i 13, nisam još siguran, morat ću to da provjerim na kraju. I danas ću za početak voziti VK 101P. Fali mi još malo da ga izučim, tako da počet ću sad i odmah. Posle ću voziti KV1 i za kraj neka bude, hajde neka šestica, neka bude neka šestica koja bi mogla, pa ajde KV1, to mi prvo palo na pamet. Samo da vam se izvinim što je malo prst ulete u kadar, teo sam nešto da namestim. Evo, krećemo. Ja sad trenutno idem, ljudi moji, u grad, tu da vidimo da li ću moguće nekog da podržim. Gurno sam ovog bačata, pošto je AFK igrač koje sam ja video. Da vidimo šta kaže ovaj, da su kao tu, pa ja ne vjerujem da su baš tu, zašto sad ovaj kažem na bačat. Ne kapiram, ali ok. Inače, kao što se sjećate, ja sam jako sport tank. Malo mi fali da izučim novi i bolji top. Nadam se da će se to desiti u ovom videu. Idemo mnogo brzo. Jedan je umro, a to je Bizon C45. Kako je on mogao da umre, nije mi jasno. Pa ubila ga 9K. I to Prođato 66. Wow. Ja sam spotovan. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Enemy spotted. Ajme, brzo. Ovog mog druga će da ubiju još. Ovog mog druga će još i da ubiju. Mog druga će trenutno da ubiju ako se ne povuče. Mene ne mogu jer sam ja dovoljno čvrst. Da vidimo gdje ću da stanem. Staću ovdje pa ću da provjerim da li ima nekoga. Očigledno da nema. O, gledaj, problema vamo. Ajde da mi pomognem koliko je god to moguće. I umro je. A rekao sam mu da se povuče. Nikad me ne sluša. Pa dobro. Sad ima opet, hoću da igram sa drugim tankom. Ja planiram ko s nekim 40 FPS radi. Dobro. Pa moram biti iz voda, lako. Ok. Dobro, on sad mora da izađe iz voda, ljudi moji, kako bi snimio drugi, odnosno nastavak borbe sa nekim drugim tankom. Ja ću malo se povučem vamo i nakosim vamo i stajem ovdje. Probušio sam ga, ali za malo, punim 7 sekundi ljudi. Evo ga, spreman sam na paljbu. Ok, ne mogu mu ništa ovdje. Pogodio sam ga u gusenicu, ništa dobro uradio nisam. Ja, pa to 9K, pa što ne reče. Mogao sam odmah da napunim golda, samo moram da sačekam da se napunu. Inače 5-0 je, oni vode, to nije fair, ljudi moji. Te da ga gađam, sve crveno, od crvenije ne može biti, ni golda ga probiti ne može. I još mi skidaju po 420 HP. Tako da, ja sam mrtav. Ok. Mene će Prođato da ubije sa leđa. Oklop nije probijen. Au. Ne, to je osmica, sam moram koristim obično. Ja ću pokušati da se probijem u vamo. O, ne. Prođato. Drugi. Ne pucaj po meni. Ubio me. Ne već. Sljedeći tank koji vozim jeste KV1. Hajmo u borbu. I krećemo.
Ajde to brže malo. I ja borim se protiv sedmica, a ja sam 5. tir. To nije dobro. To vala nije dobro. Okay, let's go. I krenuli smo. Idemo vamo. Za njima polako. Ajmo brže to malo. Jako mi je tank spor zato što sve mi je bukvalno prvo na njemu. Inače ovaj tank je školski tank, otprilike dobar je za učenje pucanje neprijatelja. Osim ako on tim zapadne sedmica, pa onda ne možete ništa korisno da uradite, zato što je vaš tank beskoristan, zato što je sve prvo na njemu. Ali ćete se potruditi da biste uradili nešto, kako bi uradili nešto. Pomoći ću mu. Ajmo da se provučemo ovdje negdje. A da, isto mi smeta. Enemy spotted. Ma da, svi pucaju po meni, svi me vide i svi pucaju kroz njih. Važ. Mogu li ovdje da ga probijem? Okreće se namr. Dobro, samo se ti okreći. Sad će Tigar da puca po tebi. Prekini da se okrećeš, nisi fair. Ne mogu da probijem. On stvarno nije fair, znači tu se zabije i ne može niko da ga pogodi. A meni su po 200 HP-a skinuli, 275 i 252. Stoga da to nije fair. Evo ga KV2. Ima dobar ukrasan tank, nice. Ajmo, ja se zavučem opet u sredinu, isto je pobegao. Aha, eno ga tamo. Moguće da je on bot? Ok, nije. Ja mislim sad da ga odmah reportujem. Za neaktivnog bota. O ne, ubio me, nisam ga ni probio, a nisam stigao da se povuče. Idemo na posljednji tank. I evo nas u posljednji tank, KV2. I krećemo. Punim 19 sekundi preostalo. Ja idem odmah vamo. I ova mapa nije toliko zarti zato što su sve zgrade i kuće. Može jedino tamo po livadi da pomogne nešto i to je to bukvalno. Ajmo da se zvučamo vamo. KV2. Tamo je i Panter, ovo je KV2 premium čim ima 1040 HP-a. Zato što obično ima 960. I umro je prvi tank. Wow. Ne tako, nakon brzog vremena, kratkog vremena, kako god. Da vidimo. Aha, dobro. On ne planira da izađe. Čekaj, oni imaju 2 KV2, pa to nije fair. Evo ga strč. Promašio sam ga, nisam ga lepo vidio. Evo te pomognem vam. Punim još 12 sekundi preostalo. Punim još 6 sekundi preostalo. Ajmo sad uđem vamo i tamo pomognem. Enemy spotted. Ne, umirem. Umros. Nema veze. To je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali onoliko koliko ja. Ako jeste, obavezno ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. Pozdrav!